bwakeye muri kino gitondo rero kigezweho ku isi ni agahenge kagizweho hagati ya Amerika na Israel ku ntambara bagabaga muri Iran. Nahoze mbona ibitangazamakuru byavuze ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yashimiye itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel ry'agahenge k'ibyumweru ibi. Ni ya ntambara nababwiraga nyine barwanaga na Iran nk'uko umuvugizi we yabivuze. Mu bitangazamakuru bavuze bati itangazo ry'umuvugizi riravuga riti Antonio Guterres arasaba impande zose ziri muri iyi ntambara y'uburasirazuba bwo hagati kubahiriza inshingano zazo zo mu mategeko mpuzamahanga ndetse no gukurikiza ingingo z'agahenge mu rwego rwo guharurira inzira amahoro arambye kandi yuzuye muri kano karere. Hanyuma rero Guterres yavuze ko ngo ashimira byimazeyo ibikorwa bya Pakistan n'ibindi bihugu mu gutuma agahenge nk'ako ngako kagerwaho. Mu bitangazamakuru twakomeje kugenda tugaragaza ko n'ubundi Pakistan yari kimwe mu bihugu biri mu kugerageza kumvikanisha impande zihanganye muri iyi ntambara, ni ukuvuga Amerika na Israel ndetse na Iran. Hanyuma rero mu bitangazamakuru muri kino gitondo babyutse bagaragaza ko n'ubundi abaturage bo muri Iran ibihumbi by'abanyayirani bateraniye mu murwa mukuru i Tehran bitwaje amabendera n'amafoto y'umutegetsi w'ikirenga wa Iran. Uyu ni wasimbuye Ayatollah Ali Khamenei witwa Ayatollah Mujtaba Khamenei. Nyuma rero yuko hatangajwe ka gahenge twahoze tuvuga uko abantu bakiriye kano gahenge, ariko muri Iran ngo biratandukanye nk'uko bivugwa n'uwitwa Khashayar Joneidi, umunyamakuru wa BBC mu ishami ritangazamakuru mu gipolisi uri Washington. Ngo hari umwuka wo kwiruhutsa kubera ubu ngubu ingomero zitanga amashanyarazi zitazagabwaho ibitero, ariko ku bantu batavuga n'umutegetsi muri Iran bo ngo bashobora kongera guhangana nabwo, kandi ubu ngubu ngo burushijeho kugira uburakari. Ubwo ni ukuvuga nyine bwa butegetsi. Nahoze mbona mu bitangazamakuru bagaragaza amashusho y'abaturage benshi cyane bivuga ko ari abanyayirani bari mu mujyi wa Tehran. Urabona ko bafite ibendera rya Iran kwa kuntu muzi risa, ubwo utarizi ashobora kurebera kuri aya mafoto muriho mubona. Hanyuma rero urabona ko hari n'abaturage bafite ifoto ya Mujtaba Khamenei, uyu ni Ayatollah mushya cyangwa se umutegetsi w'ikirenga. Ikibashimishije rero ngo nuko buriya ibikorwa remezo byabo bitazongera kuraswa muri iyi ntambara. Hanyuma ariko wareba abaturage bari bishimye, ndabona abategarugori n'abari baritandiye n'iki byose. Gusa ariko nubwo ako gahenge kagezweho, mu bitangazamakuru nka BBC bavuze ko ibitero bikomeje nubwo Amerika ngo na Iran byatangaje agahenge. Ibitero ngo byatangajwe mu bihugu byinshi nyuma y'uko agahenge kari katangajwe. Nko muri Iran, ibitangazamakuru byo muri Amerika bisubiramo amagambo y'umutegetsi wo muri Israel, bikaba byavuze ko Israel ngo gikomeje kugaba ibitero kuri Iran kugeza mu gitondo cyo kuwa gatatu, ni ukuvuga uyu munsi. Bibaye rero ngo ubwo uko bigaragara ibiro bya perezida wa Amerika byitwa White House byari byahamirije ibiro ntaramakuru AFP ni ibiro ntaramakuru by'Abafaransa bagaragaza ko Israel nayo yemeye amasezerano y'agahenge. Israel yavuze ko ngo yemera agahenge ariko ngo katareba igihugu cya Liban. Hanyuma wareba muri Israel ibitero byatangajwe i Yerusalemu cyangwa se Yerusalemu. Abanyamakuru ba BBC ngo bari muri uwo mujyi bavuze ko bumvise kandi ngo bakanyeganyezwa n'ibiturika byinshi, aturitse ibintu by'ibisasu byinshi cyane. Hari n'ubutumwa bwo kuburira abaturage bwatanzwe ubwo iyi ntambara yatangiraga mu minsi 40 ishize. Mbabwira ko intambara imaze iminsi 40. Twari twamenye ko muri Israel bagenda batanga impuruza kumva turabyita ngo ikise, kumva ko ari nk'inzogera. Urumva ko ari nk'inzogera, bakaba batanyaboneka uyu munsi mujye mu nzu hasi barashobora kuza kurasa. N'uyu munsi rero ngo nubwo hari hatangajwe agahenge, ibyo bintu ngo babyumvise. Hanyuma muri Bahrain, Minisiteri y'umutekano mu gihugu yatangaje ko ngo inzogera yavugijwe isaba abaturage gushaka aho bikinga muri Bahrain. Inzogera no kuzibuza hati nyaboneka mujye gushaka ukuntu mwihisha, ibintu bimeze nabi, ibintu byakomeye nkuko mu bitangazamakuru bari kugenda babigarukaho. Hanyuma bareba muri Qatar, ibi ni ibihugu byakunze kuraswaho n'igihugu cya Iran kivuga ko kirimo kirasa ahantu hose hari inyungu z'Abanyamerika. Muri Qatar, Minisiteri y'Ingabo ya Qatar nayo yavuze ko ngo misile zayo zigiye muri icyo gihugu zahagaritswe zitaragerayo. Muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Minisiteri y'Ingabo y'icyo gihugu yatangaje ko igihugu kirimo guhangana n'ibitero bya misile n'indege zitarimo abapilote cyangwa se drones biturutse muri Iran. Hanyuma muri Arabia Saudite, amasaha make cyane ashize abashinzwe ubwirinzi bw'abaturage muri Arabia Saudite nabo ngo bari batanze amabwiriza nibura 2 yo kwitwararika
aho rero ngo kuburira kwa mbere nyuma ngo hatanzwe ubutumwa bwemeza ko nta kibazo kiriho nk'uko byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga z'ubutegetsi bw'uburinzi bw'abaturage bwa Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite, ndetse n'umunyamakuru uhari mu murwa mukuru Riyadh yavuze ati ibyo bintu niko byagenze twabibonye. Urumva rero agahenge karahari, bavuze ko ari agahenge k'iminsi 15, ubwo ni ugutegereza tukareba. Hanyuma rero ese Trump yavuze ngo iki nyuma y'uko yamaze gutangazwa agahenge? Hano hari ifoto ya perezida wa Amerika Donald Trump meze gutya, arimo aravugira kuri ka gatutu nyine hamwe umukuru w'igihugu, abakuru b'igihugu bavugira, hariho ikirango cya Repubulika birumvikana. Nyuma rero ibitangazamakuru bikavuga biti perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko nta gushidikanya guhari ko Amerika yageze ku ntsinzi yuzuye. Iyi ngiyi ngo ni intsinzi ya Amerika nyuma yo kwemeranya na Iran agahenge k'ibyumweru 2. Mu kiganiro haye bya biro ntaramakuru by'abafaransa AFP, nyuma yo gutangaza ku gahenge yavuze ko muri ayo masezerano na gahunda ya Iran yo gutunganya uranium izitabwaho ngo neza cyane. Ati iyo bitaba byose nari kuba nemeye. Nta makuru arambuye ariko yatanze ku kuntu bazagendekera cyangwa se ukuntu bizagendekera iyo uranium. Ese izabye abanyamerika bazafatanya gusa nahoze mbona muri mu byo bemeranije hari ibintu bijya ku icumi uruhande rwakunze kugenda rusaba. Amerika irifuza ko mu gutunganya uranium nayo ngo azatanga support ndetse na supervision, ikazajya inagenzura ikareba uko ibintu bihagaze. Hanyuma rero ati iyo bitaza ku ibyo ntago nari kuba nemeye, ndetse nari kuba nemeye, nta makuru arambuye nyine yigeze atanga. Hanyuma rero abajijwe niba azasubira ku bikangisho bye bya mbere byo gusenya ingomero z'amashanyarazi za gisivile za Iran hamwe n'amateme yayo ya gisivile igihe ayo masezerano yaba adakurikijwe, perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ati ibyo ngibyo ati byo uzabyibonera, nta mpamvu yo kugira ngo wirirwe umvugisha amagambo menshi. Hanyuma rero ngo biteganyijwe ko Trump agira uruzinduko mu Bushinwa mu kwezi gutaha, ariko bari bavuze ko ari mu mpera z'uku kwezi kwa 4 aho azahura na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Ati numva ko nyine ari yego, ubwo abajijwe niba ari ngo Ubushinwa bwaragize uruhare mu gutuma inshuti yabwo Iran yemera ku gahenge, ati byanze bikunze buriya barababwiye baza kwibeshya mu kareba ukuntu bizabagendekera. Ni ibyo ngibyo urebye gusa. Ibitangazamakuru bikibutsa ko Amerika ndetse na Iran bemereje ku gahenge k'ibyumweru 2 gafite ibisabwa hamwe no gufungura ubunigo bwa Hormuz. Ubunigo burimo burateza ibibazo hano hanze. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko mu biganiro n'ubutegetsi bwa Pakistan hazabaho agahenge hagati ya Amerika na Iran, niko yatangaje bwa mbere ngo niba Iran yemeye ko ingendo ziba mu bunigo bwa Hormuz. Abantu benshi bakunze kuvuga ko ngo ari umuhora, ariko ubundi muri geography twize ko bya street ari ubunigo bwa Hormuz. Ati nemeye guhagarika kumesha ibisasu ndetse no gutera Iran mu gihe cy'ibyumweru 2, niko uyu mutegetsi wa Amerika yavuze. Ako kazaba ari agahenge k'impande ebyiri. Mu butumwa bwe ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social, Trump yakomeje avuga ko ngo azemera agahenge k'ibyumweru 2 kagengwa no kuba Repubulika ya Kisilamu ya Iran yemeye byuzuye aka kanya kandi umutekano gufungura umuhora wa Hormuz. Mu itangazo yasohoye ku rubuga nkoranyambaga rwa X mu izina ry'inama y'ikirenga umutekano ya Iran, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran uyu yitwa Abbas Araghchi ati niba ibitero kuri Iran bihagaritswe, ingabo zacu zikomeye zizahagarika ibikorwa cyangwa se operation z'ubwirinzi. Hanyuma yongeyeho ko mu gihe rero ngo cy'ibyumweru 2 bizaba bishoboka kunyura mu bunigo bwa Hormuz mu mutekano, kubuza bikorwa bw'ingabo za Iran ndetse zikaba hazanazirikanwa neza aho ubushobozi bw'ibya tekinike bugarukira. Minisitiri w'intebe wa Pakistan yitwa Shehbaz Sharif, umugabo muri iyi minsi izina rye riraza kuvuga mu bitangazamakuru byinshi ku isi, yavuze ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko Iran na Amerika ngo byemeye agahenge gatangira aka kanya. Bivuze ngo turi kuvugana nta kurasa guhari, uretse Israel irimo irasa ku ruhande rwayo nyine ivuga ati twebwe turabasa ntabwo ibintu bitureba. Hanyuma rero karimo na Libani n'ahandi. Impamvu Libani bumvise ko ari ahandi Israel imishaka kurasa kubera ko ngo habaye indiri ya Hezbollah wa mutwe n'undi urwanya Israel, ndetse ko Pakistan izakira ibiganiro by'impande zombi ku wa 5 mu murwa mukuru Islamabad. Ku wa 5 ubwo ni umunsi nyuma y'ejo, ku uyu munsi turi ku wa 3. Israel yavuze ko ngo ishyigikiye agahenge ariko nabo karimo Libani kugira ngo ikomeze igabe ibitero nyine kuri Hezbollah. Ya bintu bizakunda buriya. Intambara rero ya Amerika na Israel na Iran yatangiye ku itariki ya 28 Gashyantare uyu mwaka, bivuze ngo ubu yabimaze iminsi nibura 40.
murumva rero ku isi icyo nakubwira ko kigezweho muri kino gitondo buriya ni icyo ngicyo, ubundi ibindi ntahamukanya ko amakuru mashya agenda yijugunya tugenda tukwapudetinga, byari ikindi biragihari nta na kimwe gusa icyo wamenya nuko nishimye nyine ku bwanjye nigeze gusa n'ubikomozaho, ubwo ni ukureba ikibazo cya nyuma wenda nibaza muze kugitereka muri comment. Ibiciro bya peteroli biraza kugabanuka, impamvu nibaza ko ibiciro biza kugabanuka ni ikibazo gihangayikishije isi muri kino gihe. Nahoze mbona nko muri Tanzania experts spending caps as CCM pressures fuel subsidy. Impuguke zitari ko nyaboneka mwakwiziritse umukanda ko ibyo bintu bya subsidy cyangwa se nkunganire muri gushyiramo ko bitazakunda, mwasabye abantu bakizirika umukanda. Peteroli baye ikibazo muri kano karere, ntabwo ari muri kano karere gusa, ni hirya no hino ku isi, ni ikibazo gikomeye. Hanyuma ubwo ni ukutegereza tukareba niba hari igishyashya gishobora kuzagira gutya kigahinduka. Nibihinduka ubwo nta kundi, essence yarahenze ariko nta kundi byagenda. Gusa reka dutegereze iminsi 15 ko imeze, naho ubuzima bw'isi buzaba bwerekera, ubundi ubwo abantu bazabigarukaho nyine icyo gihe cyageze tuzagenda tubigarukaho. Asante ni sana.